Elini elimden, gözünü gözümden, Rabbim seni helal etmeden sakınırım, sakınırım. Evimizin bereketi hem gündüzü hem gecesi, Kur'an kopsun her köşesi. Susmayalım, okuyalım, İkimiz mutlu olalım, hedefimize cennet koyalım. Senin gönlünü benimkiyle, benim gönlümü seninkiyle, Rabbim kördüğüm eylesin yar bizi birbirimize. Ben senin değil güzelliğine vuruldum, Allah değişine. Bu aşk nasip olmaz herkese, nikahımız kıyıldı göklerde. Dualarda huzur bulalım, fani dünyaya kanmayıp her namaza beraber duralım. Hadi gel, Allah'ın rızası için şu gönlü sev. Hazreti Ali ile Fatma validemiz gibi ben aşkın tefsiri olayım, sen de meali. Hadi gel, Allah'ın rızası için şu gönlü sev. Hazreti Muhammed ile Ayşe validemiz gibi beni nasıl seviyorsun sorusuna kördüğüm gibi de. Senin gönlünü benimkiyle, benim gönlümü seninkiyle, Rabbim kördüğüm eylesin yar bizi birbirimize. Ben senin değil güzelliğine vuruldum, Allah değişine. Bu aşk nasip olmaz herkese, nikahımız kıyıldı göklerde.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع Tuhan yang wujud alam langit dunia Tumas laut hati junjungan Pangulai alam Rasul Anbiya Alhamdulillah puja Tuhan yang wujud alam langit dunia Tumas laut hati junjungan Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita saksikan pemutaran video The Spirit of PD. Video berdurasi 8 menit ini menggambarkan peta masuknya Islam sampai ke pelosok-pelosok PD. Peradaban Islam di kabupaten ini telah meninggalkan berbagai situs sejarah dan juga manuskrip kuno. PD tidak hanya memiliki keindahan, tetapi juga spiritualitas yang tersembunyi. Dengan semangat Al-Quran, kabupaten ini kiranya dapat berkontribusi bagi masa depan Aceh yang lebih cemerlang. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan pemutaran video The Spirit of PD. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله
شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Apa kata Allah? Allah sampaikan kepada kita, wa nadha'ul mawazin al-qist. Nanti hari kiamat kami letakkan timbangan yang adil. Yang terhormat Pelaksana Tugas Gubernur Aceh beserta istri, yang kami muliakan Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati Wakil Ketua DPR Aceh,
Bupati Pidi beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pidi. Yang kami hormati Bupati Wali Kota se-Aceh, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون.
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها
فاكهة والنخل ذات الأكمام صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jikalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman.